Mu Rwanda itangazamakuru ni rumwe mu nzego ziri kwiyubaka. Ibitangazamakuru biri gukura umunsi ku munsi. Uko bikura ariko nanone niko bamwe mu banyamakuru barushaho gukuza amazina yabo. Muri iki kiganiro cy'umunsi tugiye kurebera hamwe abanyamakuru 10 bakorana mu kiganiro bagahuza ndetse bikaryohera ababakurikira. Hari ibiganiro bimaze kubaka amazina ndetse usanga kenshi bikurikirwa n'umubare munini gusa bikaryoha cyane iyo bihuriwemo n'abanyamakuru runaka. Akenshi umwe muri abanyamakuru adahari usanga bagikurikira bijujutira kuba ikipe bakunda ituzuye. Kuba abanyamakuru bakurana bahuza ku buryo benshi banyurwa ndetse rimwe na rimwe umwe yabura mu kiganiro bigahita byumvikana ko hari ikiburamo byose bya benshi. Iyi ni Story House nko mumaze kumenyera ko tugenda tubagezaho top 10 zitandukanye. Uyu munsi twabashakiye abanyamakuru bakunze guhuza mu kiganiro bigakundwa n'abatari bake. Uburyo bakurikirana ntabwo bigendeye ku buryo barushanwa. Ku mwanya wa 10 turasanga abanyamakuru ba Radio DC. Oswald Mutuyeyezu na Nkusi Lameshi. Aba ni abanyamakuru ba Radio DC bahurira mu kiganiro cya mu gitondo zinduka gisesengura amakuru aba yarayavugwa ndetse n'inkuru zibyukiye ku isi. Bakundwa cyane kubera uburyo basesengura amakuru atandukanye bakananyuzamo bakabigira urwenya. Ni bamwe mu bakunze kugira inkuru z'umwihariko kandi zigezweho mu kiganiro cyabo. Bamaranye igihe dore ko mbere yo kuza kuri Radio DC bakoraga kuri City Radio mu kiganiro kimeze nk'icyo bakora uyu munsi. Ku mwanya wa 9 turasanga umuyobozi wa TV1 ndetse na mugenzi we bakorana Kenisi na Mutabaruka Angelo Belli. Aba ni abagabo bazwi cyane kuri Radio DC na TV1 aho bakorana ikiganiro cyitwa Rirarashe. Muri iki kiganiro bakunze kuganira ku bintu binyuranye babunguranaho ibitekerezo ndetse bakagera naho bakosora abayobozi cyangwa izindi nzego ziba zitari kubyitwaramo neza. Aba banyamakuru iyo bari kumwe muri studio biba biryoheye benshi nubwo rimwe na rimwe nk'iyo umwe yabuze hatabura bamusiga ariko biryoha neza iyo bahuriye kuri radio. Ku mwanya wa 8 turasanga abanyamakuru ba RBA bakora ikiganiro kuri Magic. Anita Pendo na Murindwa Auguste. Aba ni abanyamakuru ba Magic FM bakunzwe cyane mu kiganiro bakorana buri mu gitondo Magic Morning. Murare yaniti ihuje n'urwenya rwa Murindwa ubakurikiye yumva atavana urushinge kuri radio ya Magic FM. Abantu bamaze gukunda uko bakorana ndetse iyo hagize ubura hahita humvikana ko harimo icyuho uko byagenda kose. Uru n'urutonde twikoreye gusa cyabaye nuko urabajije abantu batandukanye abemejwe na benshi akaba aribo bari kuri uru rutonde. Bivuze ko nawe ushobora kutubwira bagushimisha iyo barimo gukorana ikiganiro ukabadusangiza muri comment. Ku mwanya wa 7 turasanga Jean Daniel Sindayigaya na Savera Nyirarukundo. Ni abanyamakuru bakunzwe mu kiganiro kuri Radio Rwanda aho bakora ikiganiro cyitwa Amakuru ki mu binyamakuru kiba buri kuwa gatandatu w'icyumweru. Uburyo basoma amakuru bakuranwa biri mu bikundwa cyane ku buryo iyo hagize uburamo biba bitaryoheye amatwi yaba bakurikira nk'uko biba bisanzwe. Ku mwanya wa 6 turasanga Hagenimana Benjamin Gicumbi na Wihanganye Fuyadi. Abanyamakuru bamenyekanye cyane mu kiganiro cy'imikino cya Ten Zone kuri Radio DC aho babaga basesengura amakuru y'imikino y'i Burayi banogeza imipira ya shampiyona zitandukanye zo kuri uyu mugabane. Nyuma yuko haje B&B FM mu mwezi nibo yahereye higura ndetse bakomerezaho ikiganiro gisa n'icyo bakoraga mbere bise Sport Bar. Inshuro nyinshi abanyamakuru bagiye bagira bagenzi babo bakorana mu biganiro byabo gusa iyo batakoranye bihita byumvikana ko harimo impinduka akabone nubwo wasimbuye umwe muri bo yabagerageza guhuza n'uwasigaye. Ku mwanya wa 5 turasanga David Bayingana na Jado Gastari. Aba banyamakuru banyuze ku maradiyo nka Salusi na Radio DC bahirutse no gushinga radio yabo bise B&B FM mu mwezi. Ubamamaye cyane kubera uburyo bwihariye bavugamo urubuga rw'imikino aho babungurana ibitekerezo baganira ndetse rimwe na rimwe nibatinye no kuvuga ukuri benshi babatinye. Nubwo iki kiganiro gikorwa n'ikipe nini ariko iyo aba bagabo bahuriye mu kiganiro benshi baranyurwa kakahava. Ku mwanya wa 4 turasanga Patrick Habarugira na Axel Rugangura. Abanyamakuru bakorera RBA bakunze guhurira mu kiganiro cy'imikino urubuga rw'imikino ariko banumvikana cyane bogeza imipira cyane iyo kuri Radio Rwanda. Nubwo bafite abandi bakorana ariko iyo bahuriye mu kiganiro wumva bahuje ku buryo ababakurikiye baryoherwa cyane. Uburyo bahuza ibitekerezo ku makuru y'imikino ndetse n'uburyo bayavi mu zindi mizingo mu majwi yabakunze kunyura benshi biri mu bituma iyo bahuriye mu kiganiro benshi banyurwa.
Ku mwanya wa gatatu kuri urutonde rw'abanyamakuru bakorana bagahuza mu kiganiro turasanga Rutikanga Paul na Gloria Mukamabano. Abo bakunze gufatanya gusoma amakuru mu Kinyarwanda kuri televiziyo Rwanda, bigatuma abayakurikiye baryoherwa kurushaho iyo bari kumwe. Uburyo bakuranwa gusoma inkuru biri mu bituma ababa bakurikiye amakuru baryoherwa kurushaho. Rutikanga na Mukamabano bari muri bake bafite umwihariko wo gusoma amakuru ari babiri, kuba ari ibintu bidakunze kubaho bituma ababibona bibaryohera kurushaho. Ku mwanya wa kabiri kuri urutonde rwacu turasanga ikiganiro gisigaye gikunzwe ku rwego rwo hejuru kubera udushya tuberamo umuntu abatakekaga gikorwa na DJ Bisoso, Gitego na Anita Pendo. Buri wa gatanu w'icyumweru usanga abantu benshi bataha amasigamana bashaka kujya kureba ikiganiro kiri mu bigezweho hano mu Rwanda ndetse no kuri televiziyo Rwanda, Friday Fright gikorwa na Anita Pendo, Gitego na DJ Bisoso. Aba bakundwa kubera uburyo bahuza, umwe acuranga imiziki abandi bakaba bashyushya rugamba. Imyaka bamaze bakorana ndetse n'uburambe babifitemo bituma bahuza, bityo aba bakurikirana aba bakaryoherwa. Ni ikiganiro gikunze kandi gitumirwamo abahanzi batandukanye n'abandi bantu bafite aho bahuriye n'umuziki, ariko uburyo kiba kiyobewe n'uburyo gikorwa biryohera abagikurikira. Urwenya rwabo n'imbaraga bakoresha iyo bari kumwe bituma abantu bakunda kubabona bari kumwe, ku buryo nawe wifuza kureba iki kiganiro mu gihe hari uwabuzemo. Ku mwanya wa mbere kuri urutonde rwacu turasanga abanyamakuru basigaye bakunzwe cyane n'abatari bake, ndetse radio kwamamara kwayo kwiyongereye ubwo abanyamakuru bajyaga gukorayo. Abangaba n'abandi ni Sandrine Sheja na Nkusi Arthur. Sandrine Sheja na Nkusi Arthur ni abanyamakuru bakorera Kiss FM. Muri iyi minsi bahurira mu kiganiro cya mu gitondo bise The Breakfast Show. Ikiganiro kiba kiganjemo inkuru zitandukanye ziganjemo iz'imyidagaduro ndetse n'umuziki. Iyo bari kumwe mu kiganiro bikundwa n'abatari bake baba babakurikiye, ku buryo nawe bawifuza ko hari n'umwe waburamo. Ngabo abanyamakuru bakorana bigashimisha abatari bake bitewe n'umwihariko wabo. Gusa birashoboka ko hari abandi banyamakuru twaba tutagarutseho muri iki kiganiro, nyamara wowe ubona iyo bahuriye mu kiganiro bashimisha abatari bake, ndetse umwe yabura hagahita humvikanamo icyuho. Iyi ni Story House, nge na Lidiane Mahirwe. Kanda subscribe tujye dukomeza kubana kandi Imana ikomeze kubarinda.